Zona mi bonu dada kle Davi. Morocco ba mi bona simple potato breakfast arawaga. Simple potato, egg, and sausage breakfast. Here your recipe mo yana bo potato skillet. Morocco recipe nya ndura ke wonto na wo. Here no lo na ri choma. Here mo jo na kwedama. No man. It's a recipe is just a simple aronya and ta serve local visitors for breakfast. And we especially for breakfast. It's mostly like a breakfast recipe. Abana maybe a visit, maybe a small party around and I don't want to antawe la home. It's a here simple aronya. Many fuara can hang me allow. It's a Morocco mi pomia ponza zanra. Morocco mi pofia goje potatoes. A normal potatoes go jana. Renye yi kuinye. Morocco mi pofia your green pepper. Sabala medium size of spring onion. Me pofia magapo green pepper the same thing la fi. Plus sabala medium size one. Ita mameda over ma. Heya magoka wo potato salad. Heya mako okoloji plus sausage ali. Morocco me pofia go janye sausage nye. Mfliko kora agbama. Ula fie go jin. Morocco okoloji oman. Yes. Morocco me pofia nye all purpose seasoning. Nye extra seasoning nare. Morocco me pofia heya potato seasoning. Heya tadi lemon. Tadi vera lemon. Morocco season a chokbo with choice of season a chokbo ita na here mala show maga warrior. It's just normal seasoning ke tadi viara lama ta Morocco na mala show tazo all purpose season aro all purpose season plus atadi wo viara ko that depend ale na do na tadi ma ajahan hianga ma ami hianga ye ma madrin aro bata hianga. Yes. Ita fifia mi pon shang bo fe afia goji kori mi palen shang pon shang boko ikunya ita fifia Morocco mo bona potato sakpaga afli ma de chahara Georgie Morocco mi pofia nye chihara Georgie o hiti ma ita mo bona potato sak paga afli into nye desired sizes na mo si kori let me atrova na mi akwole mi recipe awogera. Me pofia nye potato salenye Morocco makpale ya mafli Morocco yen ta Morocco me pofia mother chara Georgie ta Morocco mbona potato sa foka korama nye daga vien kuna nyoma na no ashipomsia echa hoju Morocco fifie miako potato sakore chama voko Morocco mi bana ajeviara ko ga seasoning half a teaspoon and Morocco fifia mi bana dagari mi bana ntugon no ofie Morocco potato sami anaga obio mo bibigo a Georgie noga na nyagbe fie ko just for 5 minutes because make our girl frying pan no ita me na go no Georgie ofie for just 5 minutes na nyagbe fie to jiko me no go because potato say mesana abobo na me no before pan ka she me over kon shang onoga very musha no go peche manya popogo ta ko me na go ofie otoji na ma ko vo ita nya tumo Morocco fia me tumo no Georgie na ofie me pofia goje moko amivera kokoro yako panama moko amivera kokoro ma fifia mi la lamba yako potato sa ofia toji moko fiara ko ita ale mi la lam kore maybe mi ajem yako sausage atotogo ma mi ajem yako fry go meta fia mi ala Georgie no hojo ko mi sausage akoga kore ma
Let me adjust toto goma. Yes. Ta fie me try me akoba ami ahojo ha. Ahojo bien. Ta fie ma ko sausage akokoro mo. Ta mi po sausage a me ko ro joji na li san ko me gba na trog. Mi po mi po sausage a. Yes. Ela vou me abrir fast. Adina acaba. Até passar fast. Yan to mi po sausage a abi. Tamro ko mo gba na logo cho ami ama. Yes. Yan to mi po sausage avo. Oku the next time me gbona me atade me gbona me po egg fry waga. Daka one thing ye bana atade amia sugbona kokloji akwan. Ita mi ako amia kokko na mi ko ekokore mi aje mi ako kokloji awo gom. Tamroku mi ako amia le George mi ko re kokko. Tamroku mi aje mi ako kokloji agbo kokko gom. Mi gbona kokloji akata gbaga kore. Nre kama na mi aje gom. Oku close na gba moroku na no careful. And make sure bo oku close actual a good place. Na moroku na mala fresh or na gbero nguvu mafi. Yes. Ta moroku mi gbe mi akoko close avo. That fifian gba to go mi gba na nyem na tade mi gba na mi akwa vegetables so fried first. Ta first na mi akwa sabala akoko mo. Ko mi akwa tazi akoko mo. Okay, this is a very, very fast procedure. Well, very, very fast. That's a miracle column for it. Yabi. Hi, if you're milk, seasoning. Yara. For the vegetables, some yako seasoning. So, milk, all pepper seasoning. Yara, hako column. No, no vegetable at taste. I'm going to go frying for some time. Kasi siya mroku mi ako koklojia. Yen. Mroku mi gwana de viara dage viara ko because seasoning viara la niama ho vegetable mo tamroku yen. Ego ko mo ko mi awexi. Mroku at the same time mi ko mi ako potato sa. Eti le tamroku mojo tigata. Yes, but you jota. Like me a week so close here fast. Let me a quick quarter. Me a for veggie salmon.
shang hagarama. Nana kama machigo. Tapi fie meroku na no Georgie san. Bo me ba na steg. Ta meroku mi ako potato sa. Mi lunga. Mi ava kochi akocho lon. Ita mi alu mi akochi akocho na mi ava. Tamia tomorrow kumia po potato salenye. Yes, mi lu ko chacho. Tamorok kumia scramble mi po egg sa. Yo my but scrambled eggs na. Yes. Potato sayana no fiago jono fafam. Yes, mo kune me kwa bonata de. Mo bobo too much so severe mo because me ga ogala. Ya for panam. Tamro ku mi pole me ko close ya o mera. Tamro ku mi alang kurang. Tati fie ma gogo nya po egg abi. Tamro ku ne mi po fie goja sausage and moto. Yen. Ogbona ko akora mo. No Georgie. Yeah. If you want no Georgie too much in a vegetable, I will be akman. Yes. Yes, more quiet. Let's jancha abi. More quiet. Tamia kwe kore mi akwa agba mi akwe set mi set aside. Ita he ya mi wovo. Tamro kuna mi kwe mi akwa egg sausage egg sausage fryer all ready. Ita mi dagara aside mi akje. Tamro kuna mi ro mi akwa pana joji. If you make bona potato sagbo koga. Tamro kuma bona margarine aro margarine viara kaga other pana ma no melt. Yes. Just spread a little more milk. Tamro bien. Moko amia moko to sausage mo viara kugara mo for the flavor viara ko. Moko nyum fun. Yes. Tamro bien. That is it. Iko nyanga miala. Madrina melt vocal. The next thing you're gonna make me ban me akwa saba la kogaram. Yes. Roku chop ma ko me ban me akwa green pepper ha kogaram. Me kata kogaram. Spring onion and Morocco make over one thing about this dish, you never not tell him.
But like a lot of vegetables because potato are carbohydrate food. It and incorporate a vegetable so subarama laka. It gives it that and then a crunch ma. The next neighbor not the mokuma then your season nama. Mako season veggies and happy potatoes are going might be well seasoned. I'm here bleeding of fine. Moko all purpose seasoning biara ha ko di moko nyama jada gyo was moko je ko the potato saho pas biara ko ugo malari moko ka ta chobo it depend on taste ta enyo and me wa look for the next thing even after the me potatoes are or me ko garamo potatoes and me ko ni me ko mo ko dara fia ochochi ta charaka magalamu ta straight it goes kemi bluga na seed na ogara afishi afini ko na bluma na bojiro mo no blow Oko lady lena shanka kana ita ma change it. Wooden mizanga. If I'm a wooden near zanga na mantabuna maga wuni nama. Eya chona mau. Ta kuna blue baby na season na kata ogara official fi. Yes. Any allergy, near movie baby. Open the bubble only. Near blue baby, Vasaraco or brown yarako. A major Ginago film, yes. Come open baby. Yes, Namagatiam, Alabana no blue, Namaga Afiam. Yes. Johamaga Suboniakman. Because of Madrina color veggies, yes. Tavi vivico. Tamiano bluma lata. Ecco, you buona pogara. Oh, come potato sada. Allow of here, Magabano. It am working one on your last pepper season. Na koga kore. Edgy. Yes. Here, it's just some pepper, clear tomatoes, clear onion garlic season. Viarako. Morocco here, no more show maga worry. Season energy and you are no more like Chantazo just powdered pepper. Okay, here I keep a muscle matter like a root. I feel my blue. Season name Morocco optional. Morocco no more like show. Full finance. Powder pepper fi adoko. Tamaro ko fi am gba na nya. Spring onion na ko akoro mo ko ma bu ko ma chi jota. Me spring onion na gara mo kore. Be gba na chochi gata because me jiba spring onion na obi account. Ita nya chi jota. Ali fi am ko mi akọ eko. Morocco mi po mi apo mjora. Mi apo potato skillets with egg sausage. Yeah, me wo. Morocco are very simple. Mi anta serve about at least 5 people. So Morocco here is a very simple breakfast recipe. And that way not go visitors so na invite them over for breakfast. Aro tea party.
Tamroku ne we alaka ko na kwe dara knonji oku viara oko bread plate oko beverages angola for oko beverage no go lako. Baba yellow very simple. Yellow very simple but very tasty. Tamroku no e mi a try nam. Akwe bagba mi ponu dada kle davi. Na ma